doctors mengabat bahiang pasal mulala konpoi nga ka timing biang hang ni po CMC Velour hospital bang sayo yang jing smart ka bang sayo ban mat ka jing ko kadu ni ka si ka mata bakado apa pun pauru hang ni ka health issue ka jiko jikya ka spa ba kordon Nasim ini kabu bat kentu nak beta baru tungin sim kia ila ka joko jiko jikia maka jiko jikia ka spa ba masutu la dia bawa ni ka jing sitom dia namar ng penbiang ka bam kapor dengan ki kapor dengan tia kani kadai ka bedongkam mungkin perken mau angi wei pi wei namar ka jiko jikia kadai ka spa Abanumla yang banyak pen bagi ki. Buat hak apa? Kado suan penkut. Nak buat ban pau. Kum kada kecing sungguh saya sien kepal ba berkam tam yo boleh. Ndang alami nang dia praterik sini sonde dengan koi selong. Alasim kenang ni kasi. Boleh kasi sonde. Kasi yo boleh. Nak buat apa? Anumla kan yo pijat sei. Boleh. Ban yo pijat. Ayeng kentang ayeng boleh. Mana ban terwa ya kemas bakut kemas ke bakerpang kum ka jing songu ke jonga bang layu biang ni ke jingkoi kapor joni kemas kandai san beji apo bukhar parish barkum ta ladaki nono ki bakwa majadon benta pen suba menyawan majadon benta lang man pen pau ke jing songu yo blai na ka benta dari Kamba Bulale nak benda cuma dari ke CMC Hospital, CMC Velour Hospital, CMC Christian Medical College dan pergi mau ngarung ada wei pelama di Kamba Kampla kebana ka arkanta la bupor ngabanim mentala lai posnem ngalai menbang amat jing accident kebai papa jong aru nakajing bamlong kristan ru posnem lembak kajing stom pada kajing sumarhani po Velour Hadin robo senam yo ban kriang yo jisubes lemba kajing yo mentah ke balang buat lemba kalai ski ke doktor labu por ya i ban im la im si senam stamp buat yang aru nak arkan ta labu por ban im rayo ban im mentah lajan life post senam ini dong ikubo bahwa banai ani ke por ke mentah sepi lemba kajing social media, boleh sibun, boleh kerku, yang di pada bilang baru.